Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu lerem sang ralte Chief Secretary Pulanun Moy Chuangobin Mizoram Sarkar hathokte pisakai dan tur atidang lam Congress Legislature Party Shwai tu Pusodin Tluangan bu bale thlai thar chuak tura impua cha turin mipui angen State danga tanga mipui nitin mamole adangte laglule district sang kal tlanga phurchung changa Chief Secretary Hobin District Board sapte video conferencing mangin anin khom Ramchunga COVID-19 kaile thepui ombel zelma se en koldam po ani telin an pungchho State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman Pulanun Moy Chuango Chief Secretary Chuan Sarkar hathokte pisakai dan tur atidang lam Pulanun Moy Chuango hian nimin khan to chua siamin COVID-19 shipui lenga wanga in khar khip chunga sarkar pisakai dan tur karkal ta ni nga nia thope ka lo siam chu kholaya mishing le motor ve wak ti tlem na atan le na tho na muna mi an pun khom loi lo na atan ba ka sarkar pisa ti tholnan asiam dang lama tu chuina talan danin dan pa ngai pisakai tur health services police home guards and civil defense fire and emergency services disaster management civil aviation prisons excise and narcotics municipal services forest field work PHE le PNE tati lo sarkar pisadang zonga chuan group B C le D na thok te zong chu mun thama thana mun khat zelin anin kal chok to dona hemi tan hian secretary department ho tulu ber le pisa ho tulu ber ten pisa inkai cho dan tu rom manasiamin thotan ni atanga man ngal turin thopek anti chuak nga lang pisa kai tur ten pisa ho tu te thopek le kha an pisa na thok turakal tur de kalni tur tarlan na le an ID card chu veiwa phalna atan an mangngal theyanga heng document te atul huna police le local level task force duty te en turin an kol reng turani hei tu lova sarkar na thok an pisakai lo nia veiwak tur vena atan ti ania sarkar na thok ni awangin du hun huna achuang thei lowani Secretary Department ho tulu berle pisa ho tulu berten atula ni chuan thopek dang chhoin group B C le di na thokte mun thoma thana mun khat ai tam pisakai turin an ruat thei thungang na thok zong te hian pisakai lo nia mobile phone a anti thitur ani lova biak theile in atanga office na tula piang thok turin anin ring turani ti thu chua chuan tarlan ani bok Shipui leng wanga inkar khip meka chung ko har sa zual AAY le PHH te tan long tai le long le district retailer ten atom ni nan athlonin bu fai an semek PMGKY scheme atanga bu fai semi AAY le PHH chung kwa te tan April atanga June tha chungin thakhata me pakhatan ke zinga zelin sem chu ani dona long tlai ko pui chunga voina chang khan bu fai athlona sem chana ni a thingtlang lam retailer ten voin khan kudama tangin an phur chuaka kar le lama an sem ve thungang Longklai district chunga hian AAY card nei chung ko sang ni jani somkwa parok ommekin chung ka member sang sari jani pasari an oma bo fai sem chua dori quintal jathum somruk le ke je somthum pangani PHH card nei chung kwa sangre jathum somruk pasari omin chung ka member singli sangli za somli pakwan ni a bo fai an dan tur za de quintal sang ni jani pasari le ke je somli panga ani Longklai district chunga AAY le PHH chung ko member hi singa sang kha jathum samnga parokan oma athlona bu fai andan tori me pakhata kejinga zel chutin quintal sangni zanga somrok pasari le keje somriat sem chu ani donani Voin vekha lungleya po AAY le PHH ration card nei tan bu fai athlonin mi pakhatan keje somjel semania retailer ten bu fai an sem chuak zaude veka lalave man lo tlem te omin thotana an lak zo be se ani Lunglaya hian AAY card nei mi zaria somthum le PHH card nei mi somkwa parokan oma bu fai sem hi VLTF rom mananga kalpuin athei anga in hlatin bu fai la turte dinti ranni Congress Legislature Party Shwai tu puchoden tluanga chuan bu bal le thlai thar chuak tura impua cha turi mi pui angen Puzoden tluanga hian nimina chang khan abial chung fangchanin COVID-19 shipui leng me ka wanga har sana tok te chom dol na apea shipui leng me in India rampo na sataka ati boy wangin na kumlama tram tlak a hlo om hle ni atia Mizoram pui te chu na changin mani lawin pu cha bole thlai thar tam tura ma la turin ala tlai lo atia mi pui te chu na sale zuala impu cha turin a cha ani
Minister Hui chuan India rami puin an thar sa chu tuna hian Mizoram puin ala ring ri ti soin he hripuya wanga tor nei ala to mai don lawa nakum lam thiranga ya ni atia tuna hian lo lama na sataka na thokin fe chu angaya komina lova lote poin kang shreng an lo siam tana tu la ni ati tuna hian chulri na tan po ala tlai lutuk lawa chulte po a thei thain ri tin bule thlai thar tam angaya ni atia bule thlai thar theinaram nei thazok thingtla lama cheng ta chu kang shreng turin afuya kumina tana lova lote temo mani du anga zawwat lote tan po chulri chu ala tlai lo thei thowangin a thei anga mala turin ange nani na thok thei to phot chu ramlama in tirliam hunani ti soin he hripuin tram a thlen thei dan threng chungin na thokin in tirliam zela tul atia India ram tama se Mizoram tal alawin phusuk thei nan thei thop chhuat tulati thu soyani Tukin Khan District Agricultural Office Mamita District Management Unit Mamit Focus Hoi Hotin Shileng Wanga Trampui Machon Lo Nan Khai Chi Athonin Semani Mamit DO Office Tola Khai Chi Farmer Interest Group Member Tane Somthum Pani Tane na Sem Chua Hi Vai Mim Mai Bin Beloi Beliang Le An Tram Chi Sang Sang Ania Mamit Focus Out the Chuan Khai Chi Andu Angatam Ananei Thailo Wangin Karlea FIG Noya Khosom Sari Palia Khai Chi Athona Sem Antum Le Thuan Soyani C32 Chanakya Place, New Delhi Pisanei, Chin Refugee Committee chuan Mizoram Chief Minister's Relief Fund somdona pek an ni ve wangin lom thuan soi. Chin Refugee Committee chuan COVID-19 shaleng wangan hathok theilawa anom laya Mizoram mipuiten CM Relief Fund sum an thok homa tanga chengnoi nga an lo dona wangin Mizoram mipuile Chief Minister Puzoram thanga chunga lom thuan soyani. Tona hian Delhi Myanmar Chin State mi zo faral tang sang thumvel an omani. Chanchin thar hi All India Radio Aizola changa puanani Chief Secretary Pulanun Moi Chuaw Ngau Hovin District Borsap ten voin khan video conference mangin state danga changa mi puini tin mamole adang te lak lule district sang kal tlanga phur chung changba ka thil poimo dang an soi ho Chief Secretary chuan COVID-19 shipui adar zel lo na tura sarkar le mi pui te tan rual na chu fak omati thu sayin he hian na satakin he shi do na konga apuyani atia ramria dan level lo tum te veng turin village level task force te chunzan chamin an duty thin chu fak amani atia abikin YMA YLele MTP ten an tholok le ani ati heti la hian a choplem puini tin mamo ba ka bungra poimo phur tu lir thei khal tu le an tha chang dol tu thanem tak phalana yin Mizoram an lo lu reng thei nwa ramri an lo lu na hmuna uluk taka lo endik na tho ani chungin an zinga hriwei an lo om pala hria chu ani vele a rang taka akai dar thei tur te dap chuale atulanga malak zungzung ani theinan mi puini tin mamo ni lo bongrodang Mizorama phorlu phalna interstate movement permit online a deal theina MPass to ICT department in COVID-19 mobile application na atil belani atia bongruaron phurlut tu ten an bongra phur chu khoya changa la nge ni a an pek na mun le tu ne na ngen pek ti ba ka an chen na mun kim chang le biak po theina number te MPass mang hian chin sia vekani ati Chief Secretary Chuan District sang Borsap te chu an bial chunga imbiak po na telecom service mumal taka omreng theinan uluk taka lo enzuya atulanga malazel turin acha bokani Ramchu mun sang coronavirus kai en koldam ani tenen pung chhauzela shikai singni sangli zanga paruk mu chhuwa to mi sanga somruk pani en koldam anum to ani AR correspondent Sri Danin Rampum in Kharke Puantan ni March ni somni pangama thakha chungka Khan Shikai Zaruk Paruk Muchua Somli Pathum en Koldam Ania Zazela Pasari Andama Tuna Chuandam Zade Zazela Somni Point Paruk Atling Chauto Ani Health and Family Welfare Ministry data in Taran Danin Arunachal Pradesh Goa le Manipura Shikai Zongzong en Koldam Ani Vekto Ani Tundin Muna Shikai Tamna Ber Maharashtra Case Sanruk Zaria Som Pasari Nayin Mi Zathum Pakatin Anthi Pui to a Gujarata Shikai Muchua Sangni Zaria Som Panga Omin Thi Pui Za Somni Pasari Anom to a Delhi in case Sangni Zanga Som Pali Nei Mek in Thi Pui Samnga Pathum Anom to Bokani Thatena ati chinangin Prime Minister Narendra Modi naktu khian All India Radio Man Ki Baat
hun mangin rami pui te na thu cha soi le do na tun he radio he program aman tum som ruk pali na turani Prime Minister to so hi AIR le Doordarshan network zongzonga pon chu aninga AIR news website www.newsona.com le Newsona mobile app ba ka AIR DD News PMO le Information and Broadcasting Ministry YouTube channel te live in page chu ani bokang Prime Minister to soi bial sang tonga le lin chu asoi zo ve le ti chu nga da ninga hei pathiani zandari ta ti chu non ani ang chanchin thar ti top na tlang pui Chief Secretary Pulanun Moy Chuaw ngabin Mizoram Sarkar na thokte pisakai dan tur atidang lam Congress Legislature Party shwai tu Puzodin Tluangan bo bale thlai thar chuak tura impu cha turi mi pui angin State danga changa mi pui ni tin mamo le adang te la lu le district sang kal tlanga phur chung changa Chief Secretary Hovin District Borsap te video conferencing mangin anin kom ho Ramchunga COVID-19 kai le thi pui ombel zel ma se en koldam po ani telin an pung chho Chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani